umala kamen rumboi ubade menteri kathanat puli puthi bad WMLA kathan menta kasingi thodieng ula ple pai pa ya ka prengkarong sub center kabaran ha ka shnong prengkarong west Jandil district kani ka sub center ka ha pa po kathanat ka koi ka kya ka jala bala beiting ka lingba ka PM ABHIM NHM ha po ka snam arhajapoi arhajapar ka blakkat shaka san lang san bhajar tingka bad ya ka jaka la IT da ka shnong hi nakabenta ka jing biang ka kwat ka kya akate ka shinang ba kenthom ya ka preng ka rong am sarwai am ralang bat ki wei pat ki shinang marjan jang than war jantia ya ka jing lang ple pat ba ha ni ka singila panya da ka Dr. P Shala District Medical and Health Officer West Jandil District haba ai jing kran umala ka men romboy kumukong san ulong kani ka sub center kalong ka nuksa ka babha pedeng ka jing etrai lang jang ki pat ba namar baka sarkar jila kalarai panumpanan kam yaki contractor Henry manaiti yaka jingte haga village health and sanitation committee kashnong prengkorong ulapan pauru kajing sngokman bawara preng kapisa kabaren nakabenta kani ka project lala man pendam dagrukam ka bapaka uang kajing donjang kani ka sub center ka bahajan kashnong kanyarap gipadpa bakinyo ikajing shakri hakalyang kakwat kakya hagapor kabapiang shushu lapan pau kajing dan kini ka sub center ki pad pa kathan kimdan kam shu panlet sumar kum shajaran kabajngai ka 100 kilometer nong talang r kilometer bat preng shaka khat pra kilometer nagabenta ki jing shitam baren kabala shim yakapor namar ke jingjingai ke linti bat kabab pencitam ya ki long kami ba armet ki khulung bat ki rang ba temman ulaken tu ki pad ba pan penat kam hok ya kate ka sub center kabala banyo jingirap nadu ki jingaselong ki tes bat ki dawai da kabaken tu ban kiar na kabadi dawai klumar hi ulapen sngoru bandan ki jingetrei lang kaba bha hapadeng ki nurse asha ki nongtre bat ki pad ba Dapat tinggal kujung play, yelum lang nang ne, baro nadu orang basnong, kinong kitkam jang basnong, kilong kami kilong pa, rengkat, bat ke sarkar nakhalia balai nikmat mga bagi DMHO, di MDC, kiri orang ba baro, bagi sakhilang, ya kacing play. Ya kene kecaka suma hapo kene shnong pringkarong kabala beitka lemba ka sarkar bala pemitumbiang rengkat engineer bat ka village health and sanitation committee jong ka krem karong ipilip non prom ya kene mau sa ma ban play pendam burong ya kane kecaka suma na kabenta kecing biang jong kinong shong shnong joka pengkarong am sarwai bat ki wepat ki shnong ki ba marjan ngai kple Dr. Pishla DMHO Dr. Fernandez Lumin i medical officer in charge jongka Jarai i local MDC i MDC jongka Waris i SDPRO ki Nong Trade of Health Department ki engineer Khamtam Ramba Shnong ka Komtishnong ki Nokit Kam jongka Village Health and Sanitation Committee Khandaklet yay ma kolmen posna ibade inong pralanti hababun kilyang hagikam penroy bat kimlang
kasalan. Ngalaban ong kane ka de sob setar ka ba internet tam. Ha ka dia igi jonga. Ka ba maya kiu shene. Las ngeu kumba ang kot no. Kane ka jipudi pimpiang jong komiti ngadaya ro ya pi markane kan long kanuksa ya ki wepat kisnong kita ba kaji trelang kalong kabor kaji trelang kalong kaspa dito kada kane kalong kumne nyare kisnong iwa pinlap ba kat kene jingte dang tam kapisa ngai kumle ya kaji trelang jongpi ba pipelong ka bor jongpi ka spa kunong song ka jingdom jong ka nega subsitar kamut ba pinyo pa Henry ba pinyo ya kaji yara ladan ban ka stom ka sakit kane ka subsitar kamut kade ke cakap suma Henry kade ke cakap banjarap yapi shwa ban kasitom kasana kaba kongsan ko boong MD lokal decision ni bende pide peran kamya ka ban tha tes ban tha shim ye ki nono ji bawai ban konsol bakinos ki badon hangya marab pilong ke berat boktan kane ka sob sentar kaba kata ya kibarit tam ka population kabarna tam ni population kanom jang sob sentar dagi lai hajar pamyo howe sob sentar hangre hamne baro lai tu ligi kisnom ka population tang si hajar o pindam ngepiyo kat kane kasop saja kamur ba pide ki barembo bakinos ki asya kinong yarap jang pi lama pi pitrelang batki har jaga ban sumar dalade yarade ngangais kem pinum poisyo sejarai kabar jengai nang nekat 100 kilometer pinampoi syu sya nong kalam kabar jengai aku 6 kilometer pinampoi syu sya prenskap kabar jengai 4 kilometer kane kalapiang lebih namar bak ong ngaktin prevention is better than cure ngihap banyada tamanta kumno banyada hakin bring ka periodical check up consultation bakti priu cho kahel ngaras ko to nat shikadai hagni news nem shiten nado bashim o konrat ke sama kum chip nisar ni labu ya thong ga jongi ka jing start ka koi ka khia ka jing kiu ka yo ka kot bat kaji pendiang yaki umbang undi ilti sukin